Byiza nshuti bakunzi ba Sportroom TV Rwanda, nizere ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza cyane. Aka kanya rero kituzinduye no kubabwira byinshi bigezweho mu mikino, aho mu ikipe ya Football Club bakomeje imyiteguro ikomeye cyane, aho ku munsi w'ejo bakinaga umukino wa gishuti, ndetse muri iyi weekend kandi bafite undi mukino wa gishuti ukomeye, aho ku munsi w'ejo batsindaga Intare ibitego 3 byose kuri 2. Uraza kumenya se nibande babitsinze, ese abakinnyi bakinnye uyu umukino barimo nde, se hari abafite imvune, byose uraza kubimenyera hano mu iki kiganiro. Mu ikipe ya Rayon Sport umuvugizi wayo yagize icyo atangaza nyuma yuko hagiriweho vurugu ku mukino ugomba guhuza Rayon Sport na Football Club, umukino uteganyijwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Ese hari icyatuma usubikwa nanone, byose uraza kuba ubimenyera hano kuri Sportroom TV Rwanda. Mu ikipe y'u Rwanda cani ejo tombora yarabaye rwose, aho u Rwanda rwatomboye igihugu cya Djibouti. Ese amahirwe u Rwanda rufite kugira ngo rube rwakwerekeza mu mikino ya cani, cyangwa se imikino ihuza ibihugu n'abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo, ese u Rwanda rufite amahirwe yo kuba rwayitabira? Ese ruzahura n'ayahema ekipe kugira ngo rube rwabasha kubona itike? Byose turaje tubiganireho. Abakuru kandi bari muri Cote d'Ivoire nabo bari kwitegura, imyiteguro ikomeje kugenda neza, aho abakinnyi bose b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bari mu mwiherero, bose ari abakina hanze mu bindi bihugu bitandukanye, nabo bamaze kuba biyunga kuri bagenzi babo. Ku munsi w'ejo rero wo kuwa gatanu ku isaha saa 11 nibwo uyu umukino wa Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Benin uteganijwe. Byinshi rero uraza kuba ubimenyera no muri iki kiganiro cyacu. Icyo usabwa ni ukukomeza ukabana natwe ukagenda natwe kantu kandi, kugira ngo umenye byinshi mu makuru abagezweho ku mugano wa naho turagerayo. Cyitwa transfer zo mu kwezi kwa mbere zatangiye kuvugwa cyane, ese Ballon d'Or ni yande? Byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Wowe wamaze gukanda kuri subscribe, iryo jambo subscribe, ndagushimiye by'umwihariko. Gusa nawe utarakanda kuri iryo jambo subscribe, nyabona bikore nonaha, igihe ni iki ngiki, umunota n'uyu nguyu, ngo nawe uze mu muryango w'abasportifu. Iyi ni YouTube channel yacu kandi nayo yanyu, niyo tuganiraho byinshi biba bigezweho mu mikino. Wowe kanda kuri iryo jambo subscribe kugira ngo utagira na kimwe ucikwa, byose bijye bikugeraho aho wibereye mu rugo rwose 5/5. Ikindi kandi nakwibutsa nuko ugomba gukanda kuri iryo jambo ku kajambo like kugira twereke urukundo, kandi ko wahageze hano kuri channel yacu, ubundi ujye hasi muri comment section, cyangwa se ahatangirwa ibitekerezo muri rusange, nawe utanga igitekerezo cyawe, aho utubwira amazina yawe, ukatubwira aho uherereye rwose, ubundi ugakomeza n'igitekerezo cyawe, inyunganizi, icyifuzo, ikibazo icyo ari cyo cyose rwose ukitugezaho ari muri comment, tukagusubiza bidatinze cyane. Ubundi igitekerezo cyawe tukagisomera abakunzi ba Sportroom TV Rwanda muri rusange, ubundi tukagomeza tuganira rwose. Ikindi kandi niba wifuza kujya mu muryango mugari w'abasportifu, twandikire nabwo tuguhereze link cyangwa se aho wanyura ukaganira natwe muri rusange, tuguhereza urubuga rwacu rwa WhatsApp, ubundi tukajya tuganira nawe ukajya mu muryango w'abasportifu. Twebwe rero twese imikino, twe turi imparirwa mikino. Munyemerero dutangire dusuza abari hanze y'u Rwanda rwose, mukorera kugenda mugaragara ko mudukurikira, abari muri Zambia, Mozambique ndetse mu gihugu cya Kenya, rwose mukomeje kutweka urukundo rutagereranywa, turabasuje. Abandi mwese namwe abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu mugabane w'Uburayi, mu mugabane wa Aziya n'ahandi hose hatandukanye, rwose mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'imikino. Yes, dutangire mu ikipe ya Football Club. Kuri uyu umunsi wo kuwa gatatu bari bafite umukino wa gishuti rwose wabahuje n'ikipe y'Intare, nkuko muri kugenda mubona muri video. Rero ni umukino wabaye ku isaha saa 9, ubera ku kibuga cy'imyitozo cya Shyorongi.
ikipe ya Football Club rero yari yapanze uyu mukino rwose, aho yaje kuba ibyanangusa cyangwa se bitangaza ku mbuga nkoranyambaga zabo hari mu masaha y'isaa sita z'igicamunsi rwose, bavuga ko saa cyenda bafite umukino rero waje kuba koko ku isaha y'isaa cyenda. Ubundi ikipe y'Intare nayo cyangwa se iyo bakunda kwita kuri Academy ka Football Club kaza kuba gatana mu mitwe n'abakuru babo rwose. Ikipe ya Football Club rero, ikipe y'ingabo z'igihugu yaje kubitsinda Intare ibitego byose 3-2, aho ibitego bya Football Club byaje kuba bitsindwa n'umusore bita Chidiyebere Nwobodo. Uwo musore rero n'umunya Nigeria, Chidiyebere rwose niwe waje gutafungamo igitego cya mbere ku munota wa mbere kuri passe nziza yarahawe n'umukinnyi n'ubundi w'umunyagana wa nahandi bamwita Richmond ni Lampte, niwe waje kubamuha passe rwose hakiri kare cyane ku munota wa mbere, aba afunguye amazamu gutyo rwose. Football Club iba eteretsemo igitego cya mbere ku munota wa 16. Umukinnyi wa Football Club avuye mu kipe ya Rayon Sport Tuyisenge Arsene Tuguma nawe yaje gucenga ba myugariro b'Intare cyane, ubundi yinjira muri box baza kuba bamutega, babahaye penalty rero yaje guterwa na rutayezamu w'umunya Nigeria n'undi ni Victor Mbaoma Chukwuemeka rwose ku munota wa 16 nawe abateretsemo igitego cya kabiri. Mbere ko bajya kuruka rero ikipe y'Intare yaje kuba yishyura igitego kimwe muri bibiri bari batsinzwe, ubundi babona kujya kuruhuka. Bakiva kuruhuka bakinnye barakina, aho ku munota wa 50 rwose umusore witwaye neza bigaragaje muri uyu mukino rwose wafata nka man of the match ni Tuyisenge Arsene Tuguma, umusore wavuye mu kipe ya Rayon Sport rwose akerekeza muri Football Club, yaje kuba acenga nanone ba myugariro b'ikipe y'Intare, ubundi aratera adepoza agapira neza mu izamu, igitego cya gatatu kiba kiranyoye. Match rero yaje kurangira ityo ikipe ya Football Club itsinze ibitego 3-2, dore ko mu minota 70 aribwo baje kuba bayishyiramo nayo igitego cya kabiri abasore b'Intare, match irangira ari 3-2. Football Club rero ntago yahagarariye rwose, yasitangaza ko vuba na bwangu bagiye kuba bategura undi mukino rwose muri weekend, aho baje kuba batangaza rwose batangariza ndetse n'abakunzi babo abafana babo ko kuri uyu wa gatandatu rwose muri weekend tariki 11 z'ukwezi kwa 10 bagomba kwerekeza mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze n'iki kizacyajyanye rero no gukina umukino wa gishuti n'ikipe hariya muri ako karere ka Musanze, ni ikipe yitwa Musanze Football Club. Bagomba gukina rero kuri stade Ubworoherane ku isaha y'isaa 9 rwose, nk'uko ubuyobozi cyangwa se abashinzwe imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Football Club bagiye babitangaza. Munyemerero tuve kuri Football Club niyo myiteguro yayo, ariko tukiriho n'ubundi kuko turejyanira na Rayon Sport kuko bafitanye umukino rwose, nubwo wabayemo vurugu hakazamo kusubika, hakazamo kuvuga ko rwose aperiti iteguye. Rayon Sport ikavuga ko yo ishaka umukino kandi n'amatike igomba guhita yashyira muri system. Rero umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport Ruben Ngabo hari byinshi yaje kubatangaza rwose, aganira n'ikinyamakuru Fine FM rwose mu kiganiro urukiko rw'ubujurire. Uyu mukino rero su w'amakiriro niko yajyatangaza ngo nutaboneka Rayon Sport irasenyuka. Oya sibyo, kuko buri mwaka turayakira, ntabwo APRFC yakuraho ikibazo cya mikoro cyangwa se ikibazo cy'amafaranga Rayon Sport isanzwe yifitiye. Umuvugizi wa Rayon Sport rero Ngabo Robben yasobanuriye bivuga ko Rayon Sport ishaka kwiyakira APRFC kugira ngo ibone amafaranga, ahubwo yavuze ko rwose atari yo makiriro yabo, kuko amafaranga bakuramo nta na kimwe cya kabiri ngo cya bije yabo muri sezo, ahubwo bakavuga ko ari umukino bashaka gukina kugira ngo barebe ko bagana ku gikombe, kuko ngo iyo utsinze uyu mukino uba ufite amahirwe menshi yo kuba wakwegukana igikombe cya shampiyona, kuko aya niyo ma ekipe akunze kuba agihanganira. Ngibyo
rero kuri uyu wa gatanu nibwo dutegereje ko ligue cyangwa se ubuyobozi bwa Rwanda Premier League buterana bukaza kuba butumenyesha rwose icyo bita umwanzuro kuri iki kibazo. Umwanzuro rero ugomba kuva mu nteko iri buze guhuza ubuyobozi bwa ligue ndetse n'uruhande rwa AP Football Club ndetse n'uruhande rwa Rayon Sport rwose, aho bari buze kwicara bakaganira kuri iyi ngingo, ubundi bagafata umwanzuro bakemeza niba umukino ugomba kuba cyangwa se umukino ugomba kongera ugasubikwa cyangwa se ukazakinwa ikindi gihe, dore ko ikipe ya AP Football Club mu ibaruwa yamenyesheje iyi Rwanda Premier League Ferwafa yifuzaga ko ibirarane byayo bigomba kuza bikurikirana uko imikino yakurikiranaga, aho kugira ngo bamanze ikirarane cy'umunsi wa gatatu kandi hari ikirarane cy'umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri. Nibyo ibaruwa APR rwose yandikiye Ferwafa ndetse na ligue ivugaga, rero ni ukuyisuzuma ubundi bakagira icyo baza kudutangaza kuri uyu wa gatanu. Si ibyo gusa kandi iyi match ishobora gukomwa mu nkokora n'imikino ya CHAN. Imikino ya CHAN rero ku munsi w'ejo haje kubatombora rwose ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu rwose n'irushanwa rya CHAN, aho baje kuba batombora rero muri raundi ya mbere kuzahura n'ikipe y'igihugu ya Djibouti. Rero ku bw'ibyo ibi nabyo bishobora gutuma iyi game ya PFC na Rayon Sport iza kuba isubikwa. Umukino wa Rayon Sport na PFC rwose ushobora kongera gusubikwa nyuma y'uko u Rwanda ruzabanza kwakira ikipe y'igihugu ya Djibouti mu ijonjora rya mbere rya CHAN 2024 tariki ya 25 ndetse na 27 z'uku kwezi n'undi kwa 10 2024. Djibouti rero imaze iminsi yakirira imikino yayo mu gihugu cya Maroc. Rero impamvu bavuga ko umukino ushobora gusubika ni uko uyu mutoza w'u Rwanda rwose amaze kutwereka ko yari gutegura umukino byibuze bimufata ibyumweru 2 kugira ngo abe yiteguye uwo mukino rwose agiye kuwukina. Bikavuga ko rero umukino utaba ku itariki 19 kandi haba hariho umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Kwa gatanu rero nk'uko nabibabwiraga nibwo Rwanda Premier League cyangwa se ubuyobozi bwa ligue buzaterana ku busabe bwa PFC ko uyu mukino cyane w'umunsi wa gatatu wa shampiyona ukaba utaba ku wa 19 ukwakira, ubwo hagakurikizwa ingengabihe ikurikirana nk'uko nagendaga mbigusobanura rwose. Rero uyu mukino ushobora gusubikwa rwose, amahirwe menshi ko u Rwanda ruzaba ruri kwitegura iyi mikino ya CHAN. Gusa nanone ni ugutegereza tukareba icyo ligue iri buze kuba ifatamo umwanzuro rwose. Kandi twamutse twagiye ubwo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakuru cyangwa se ayabavanze rwose akina hanze ndetse n'abakina hano mu Rwanda, aho bari mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuri wa gatanu bagomba gucakirana n'ikipe y'igihugu ya Benin. Ni mu itsinda rya 4 rwose, aho bari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Benin, Nigeria ndetse na Libya mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizaba umwaka utaha 2025 kikabera mu gihugu cya Maroc rwose mu majyaruguru ya Afurika. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero uyu wa gatanu iraza kubitana mutwe na Benin ari ku munsi wa gatatu rwose w'imikino mu iri tsinda, dore ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanganyije imikino yose 2 ya mbere, aho yanganyije na Libya 1-1 ndetse na Nigeria bakanganya ubusa ku busa. Abakinnyi rero b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamaze kuba bagera mu mwiherero, bahageze mu mwiherero rwose bose uko ari 25 rwose, ubwo abo umutoza Frank Spitler yaje kuba yitabaza ya bose bakaba bageze mu mwiherero. Ndetse ku munsi w'ejo bose baje kuba bakorana imyitozo barayikoze, harimo Captain Jihad, harimo Rubanguka Steve, harimo kandi Biramahire Abedi Christophe, dore ko aribo bari bategerejwe cyane hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Abandi bo bari bahageze ku munsi wo kuwa kabiri ndetse no kuwa mbere muri rusange. Abakinnyi ngo bameze neza, biteguye neza nk'uko benshi bagenda bitangaza. Mangwende yagiye atangaza ko ikipe yiteguye neza, mwuka ari mwiza mu ikipe ndetse n'umutoza ari kubahereza imyitozo imeze neza cyane muri rusange. Nibyo twaba tubabwiye ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho tuza kwigarukaho byimbitse mu biganiro byacu biri imbere rwose
ikindi kandi nuko kuri uruhande rwa Benin rutazamu wa Rayon mu Bufaransa wamwita Tosine Ayegun nta cyitabiriye rero ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Benin yitegura guhura n'u Rwanda nk'uko nabigarukagaho kubera ikibazo cy'imvune. Nibyo twaba tubabwiye kuri uyu mukino rwose utegereje ku munsi w'ejo kwa gatanu, aho bazaba bakina rwose umunsi wa gatatu. Nibyo mu bwana y'Uburayi nuko kampani y'indege rwose ya Riyad yo muri Saudi Arabia igiye kuba umuterankunga mushya mu ikipe ya Atletico de Madrid mu gihugu cya Espagne kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2033. Ibi rero bizatuma cyangwa se bizahindura iki? Bizatuma stade y'ikipe ya Atletico Madrid yitwa Riyad Metropolitano ikava ku izina yitwaga rya Civitas Wanda Metropolitano. Umukinnyi Antoine Semenyo wa AFC Bournemouth arifuzwa cyane n'amakipe arimo Liverpool, Newcastle United ndetse na Tottenham Hotspur zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Eric ten Hag nawe ntaramenyeshwa ibyavuye mu nama yahuje abayobozi ba Manchester United, aho ku munsi w'ejo bose bari bateranye, dore ko nyuma y'inama abanze no kuvugana n'itangazamakuru ngo icyo bemeje. Rero Eric ten Hag agomba kuba ari umutoza wa Manchester United, aho bazaba bakina umukino w'umunsi wa munani hariya muri Premier League rwose bakina n'ikipe ya Brentford. Nibyo twaba tubabwiye rero kuri aka kanya, nayo makuru aragezeho, ubundi mugumane natwe, ibindi turaje tubigaruke mu bindi biganiro byacu biri imbere. Wowe icyo usabwa ni ukanda kw'iryo jambo subscribe, like, undi ukajya muri comment section wese ugasigamo igitekerezo cyawe. Ndi reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza, umunsi mwiza, uhahe uronke byose bigende uko ubyifuza.